budak kemarana ya. Bener. Ini lawan coach sih. Cina ada kompetisi ya dilatih ku coach. Hah? Siap tuh. Mau bola. Dua posting tuh. Ampun. Hah. Iyalah. Santai. Ada. Apa? Halo coach. Aduh, telat. Tempura tuh tadi ini dengan sepatu Ella, dengan sepatu kan naik latihan. Mana deh iya. Jadi dia masih baru dapet sih. Kemana nanya? Tiga arahnya meureun geus nanaon ieu geus di-set. Tuh, tempo mau bola tuh. Posting tuh. Nanti posting. Kempes nih. Gua eta. Coach, urang sebenarnya tertarima euy. Urang kemarin diledek ku kampung sabeula. Kampung itu mah cenah ge teu barisaeun main bola. Urang yang bisa ngabuktikeun coach, ajarkeun urang ge. Tendangan pisang, tendangan bangkoang, sugan tendangan peuyeum. Nya urang yang ngabuktikeun tadi yang top skor lah. Lebih jago. Oke. Tenang Ron, masalah taktik jeung taktik mah urusan coach Uyung. Jauh-jauh latihan itu. Yang sana. Arek tendangan pisang, tendangan peuyeum, bangkuang, bonteng. Pokoknya mah tenang bae. Jeung coach mah segala bisa. Pokoknya mah tenang nya, Bron. Pokoknya mah sing fokus. Ya. Siap coach, tapi eta kacamata mihinyai gitu. Aledek lain sih ya. Kak coach, tong sekali-sekali dia Allah mah teu suka tukang ngaledek mau diajarkan ya tendangan iya siluman meong congkok. Coach, urang boga sepatu. Mana coba? Sepatu warisan di Aki pas zaman penjajahan kene. Iya loba sejarahna. Mana kanco Bang Po? Keren kieu. Kita abdilah. Mana coach sepatuna? Woi, tenang coach mah atuh. Aya tanda tangan Ronaldinho. Des. Da, matu Uyung. Kabeuki di lawae sama Des. Di lawae. Tadi gue salah. Gondrong doang lu. Mancing kagak. Mau sepatu tuh, pada latihan. Sepatu bisa. Tuh aja main bola. Nah. Edan. Edan apa tuh? Tuh bapak merek. Udah di bapak. Iya ge urang tuh di mah. Warisan dia sepatu coach. Coba ini biasanya sekalus ya. Nah. Tanda tangan Ronaldinho. Sepatu udah. Coach doang. Sama. Ieu sejarah. Yuk. Top skor Liga Dunia. Coba coach. Eta jadi. Kuat gimana? Pantesan ka mana-mana kuat tuh. Dapat lagi geus ieu. Coach doang. Sepatunya buat boga. Mana deh ya si Midi. Beda datang urang geus di. Oke lah ya. Coach, pan si Midi mah kampung di itu nu ngaleuyeut anu kamari ngaledekan urang. Aduh, aing mah. Parah bet ya si Midi. Ngabela kampung sabelah. Tenang, Bron. Masalah si Midi. Tengkas we nya di tukang. Itu beunga cacan saeutik. Mana naon sih Ron? Saha ieu teh? Beuki lu mah. Pelni. Saha sih? Pokona mangke maneh jadi ieu we nya. Jadi wancu. Oke, lu anjing si Imron nya di wancu. Oke. Oh. Coach ya. Mantap. Mantap. Ya.
Gerak. Apaan tele? Gerak. Yo. Kepada Coach Uyung. Siap. Pokoknya marane nah jadi pemain bola profesional seperti coach kudu siap melawan rintangan sesulit apapun ya. Siap. Aya lawan di tukang baban. Siap. Ron kudu tahan banting. Siap. Tahan badai. Siap. Tahan api. Siap. Gak ada musuh wasit tengkas. Siap. Pokoknya kita bantai. Siap. Telat. Coach Uyung. Kering. Isti mana lah? Untu euy. Cesekelen. Kuat. Kelen. Bron, coba bron. Kelen nyuruh Eh, buat tuh Bron. ada. Kering istirahat di tempat, kering. Oh, siap. Istirahat tempat. Keren teh. Bukan. Ya, nah mental musuhna. Ini kayak Eropa ya. Eropa ya. Bagus gitu atas sepatu. Mohon. Coach Uyung. Sama. Gitu nya, Dres. Siap. Bron. Up. Kering. Siap. Sama, kita membentuk 3 benua. Siap. Benua naon? Coach. Afrika, Siap. Swedia, Siap. Afghanistan. Siap. Cop. Tendangan eta KB kayak coach dilaksanakan. Siap. Siap. Ayo strategi khusus teh, Coach. Aing teh make rahasia. Siap. Guys, pokoknya ente main wancu. Nah, Siap. Ya urang naon? Bagai naon? gelandang bertahan. Gelandang. Urang coach. Hakim garis. Oh, Kiper cenah. Ini bis keren Palang pintu. Pintu surga. pintu surga. Yoi. Sok, ayo nama bubar, jalan, pemanasan, gerak. Siap, Coach. Gerak. Tempo itu sih. Oh, Itu latihan tempo. Tim Konoha. korek menang Oh, itu nya pentungannya. Gaya nya pelatih teh. Nya kuncinya itu nya. Kalian ronda mah main mah. Lu kos nama ya. Tiga nama. Yang lagi orang ge ulah peuting. Bejaan aing sore-sore hese di bejaana sih. Peuting wae ka ronda meureun. Pelatih teh sapatu bot aing mah. Ya, Terus Bang Cilung. Nyerakeun wae. memalukan pelatih. Percuma tuh. Teu teh oge ama meunang kabeh serahkeun ka aing. Siap. Babat pelatihna babat. Teu ningali otot beuteung aing ge. Anjing eta mah kereta. Wah, mempan bola Ajib. dikieulkeun. Eta anjing eta Tunjukkan mah ototmu. Bukan lah. Sing carageukeun heula suku di dieu be. Terus ini beng Rata-rata teu tegang. Kan gitu. Enak. Woi, cip. Baris. Siap. Woi, Bener. Bagian buka pun soroknya. Lain. Oh, siap. Boleh. Lah kiri atau di kanan? Kanan. kanan atuh. Tah, kieu leuh. Kedeng. Kedengar tuh, coach. Morosot ieu tali keramat. Mantap anjing. Mantap Ningali itu. Orang bantai heuh. Pokona arek aya bola. Babat de ceulina. Sina karasa deng. Kitu we heuh. Amin. Skuy, bantai, let's go. Rick, kenal apa tak?
hijau tuh kudu teh kuat asal ngalung karbit. Ini bari pemanasan beren. Tuh. Marek jadi pemain bola profesional. Tuh, dis. Kita harus sportif, jangan ada pecah belah antara tim 1, tim 2. Pokoknya mun eueun nu sportif wasitna gebugan. Siap. Oke? Oke. Ya. Mantap, mantap. Ada untuk sit atuh sit. Mana pulang ayo. Gawangna pencet. Mantap yuk. Net. Wah. Tuh, dis. Ya. Prit. Tuh, menang. Cakep. Mak, keren tuh. Lanjut dah. Bagus. Coach sangat senang lihatnya. Mantap, Coach. Mantap. Nuhun, Pak euy. Nuhun, Coach. Berkat Coach jadi orang bisa. Kurang, Coach. Bahagia jadi coach. Gimana? Deh sana. Bro. Sering. Ajib kan. Kalau aja. Mau balas. Pertanyaan kita aja bawa kieu. Siap ke balas di. Dendam kene. Arah pengajian. Arah. Nyari hatena ku sendal yuk, sendal. Duh, eta sepalbinya itu eta. Sendal urang ganti warna tuh, ganti model. Tincak pas ieu ke jempol, nemukan handap gobloknya. Lapar balas deh, balas. Nyalikeun lain bitisna urang. Wasitna dicik, wasitna nya. Tuh wasitna ke orang tamplek we dadana we. Karungan, pas nangka karungan.